Majku ti Božju, ovakav svjetao primjer odvažnog proletera i neprikosnovenog borca protiv fašističkog zavojača i okupatora naše samoupravne socijalističke Jugoslavije ja nisam vidio od početka rata. A, ništa, sitnica. O, Schatzi. Bля, volim kad je ženska uzbuđena. Ako nemačka komanda smatra da je vakcina protiv kapavca neophodna, Marija, nastavite sami, ja se izvinjam, moram da napišem neki izvještaj. Ja, gute Essen, gute Stuttgart. Kinderjajcen, Kneck. Du bist der Masturbieren. Ende!